Ibihe byiza kuri mwese mwakomeje gukurikira gahunda za Gihe TV Show. Uyu ni umwanya w'amakuru aho tugiye kubabwira ko ingabo z'u Rwanda ziri muri Central Africa zambitswe imidari y'ishimwe. Umuryango w'abibumbye Loni wambitse imidari y'ishimwe ingabo z'u Rwanda za batayo ya Arwa NBT2 ziri mu butumwa bw'amahoro muri Central Africa MINUSCA kubera ubwitange, ubunyamwuga ndetse n'umusanzu wabo mu kwimakaza amahoro, umutekano n'ituze muri icyo gihugu. Ano umuhango wabereye aho izo ngabo zikambitse mu gace ka Bosembele muri prefegitura ya Ombela Mpoko kuwa 27 Kanama 2026, uyoborwa n'umugaba wungirije w'ingabo za MINUSCA Major General Meshere Asmi, ndetse witabirwa n'abandi bayobozi barimo guverineri w'intara ya Ombela Mpoko Joseph Dokombo, umuyobozi wa MINUSCA mu gice cy'uburengerazuba Brigadier General Kanselemu Lihavashureni. Hari kandi umuyobozi w'ingabo z'ibihugu bitandukanye zikorera mu mujyi wa Bangi Brigadier General Franco Rutagengwa, uhagarariye u Rwanda mu bya gisirikare muri Kare Colonel Alphonse Gahima, ndetse n'abagize umuryango w'abanyarwanda batuyeyo. Major General Asimi yashimirwa NBT2 kubwo gusohoza neza inshingano zayo kinyamwuga n'ubwitange, ishyigikira ishyirwa mu bikorwa ry'inshingano za MINUSCA. Ashimangira ko umudari wa Loni ugaragaza umusanzu w'umuntu ku giti cye ndetse n'ubwitange bw'umuryango mpuzamahanga mu gushyigikira amahoro n'ituze. Aho yabisobanuye agira ati mwambare uyu mudari mwishimye, ugaragaza ubwitange, imyitwarire myiza, ubunyamwuga no gukorera abaturage ba Repubulika ya Central Africa. Major General Asimi yanashimiye uruhare rwa NBT2 mu gufasha kugarura umutekano watumye abari baravuye mu byabo bagaruka mu ngo zabo. Umuyobozi wa Arwa NBT2 Colonel Eroke Munana yavuze ko ingabo zizakomeza gushyira mu bikorwa neza inshingano za MINUSCA no gukomeza kubungabunga ibigwi zubatse binyuze mu myitwarire myiza, ubunyamwuga n'ubwitange. Aho yabisobanuye agira ati tuzakomeza gukora neza inshingano twahawe no gukomeza gukorera mu mucyo no mu bunyamwuga kugeza turangije ubutumwa bwacu. Usibye ibikorwa byo kugarura amahoro muri icyo gihugu, ingabo z'u Rwanda zikora n'ibindi bikorwa bigamije imibereho myiza y'abaturage ba Central Africa, birimo gukora umuganda, gutanga amaraso n'ibindi. Ni naha kandi dusoreje iyi nkuru tubashimira kudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru tuba tubagezaho, ariko kandi tukibutsa ko niba udukurikiye utarakanda subscribe, uyu ni wo mwanya ngo kandi kuri subscribe no kukazogera kugira ngo ujye ubasha kubona inkuru dutangaza ku gihe. Ni naha dusoreje inkuru zacu, ariko kandi ibiganiro byacu n'inkuru nakagaruka. Amugire ibihe byiza.